byerekeye umubano n'u Burundi nabwo buri muri intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo bwohereje ingabo nyinshi zikaba ziri muri Sud Kivu zifatanya na guverinoma ya Kongo mu kokotera abanyamurenge muri za Minembwe n'ahandi kandi n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'uko mwayibonye mu binyamakuru kikaba gikoreshwa kugira ngo izo drone zize zikore izo attaque y'Iburasirazuba bwa Kongo. Twebwe rero mu Rwanda twifuza umubano n'ibihugu byose harimo n'u Burundi kandi twagerageje no kuganira nabo ariko muri iyi minsi bigaragaza ko bongeye umurego bakajije umurego muri intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo. Umubano na Afrika y'Epfo nawo wagizemo agatotsi kubera ko bari bohereje ingabo y'Iburasirazuba bwa Kongo gufatanya na coalition irimo FDLR ariko twece twifuza no ko umubano wagaruka mu nzira nziza turimo turabikoraho. Hanyuma hari ibindi bihugu tubanye neza nka Tanzania nayo yari yohereje ingabo ariko bo tubanye neza n'ejo bundi ministre w'ububanyi n'amahanga yari ino aho twagize Joint Permanent Commission twasinye n'amasezerano menshi. Birenge ni wowe ubwirwa reka manze mbasuhuze mbifurize igitondo cyiza muri wese mudukurikira akakanya ndetse n'abazadukurikira nje kubaha cya kiganiro cyangwa se amakuru magufi aba yihutirwa kuri buri wese udafite internet ihagije kandi mbashimire mu mwese mwabwiye muti duduha ibiganiro bigufi reka nshimire n'abantu mwese mwakoze subscribe muri ku kwezi cyangwa se mwiyandikishije ku rubuga rwacu kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho ku gihe mbibutsa gukanda like igihe utangiye ikiganiro cyacu mbasaba ko kugira ngo amakuru akugeraho ku gihe cyangwa se ubashe kumva inkuru yacu neza gerageza nibura wumve iminota 7 ya mbere wenda aho hari icyo wumvise ariko iyo ukatiyemo ku munota 1 2 3 nta kintu wumvise kuko amakuru aba ari magufi kandi ugomba kuyumva iyo nkuru ndetse ukanayasangiza abandi biba byiza cyane. Bashimire nje kuvuga ku ngingo zigera muri 5. Ingingo ya mbere murabizi neza ko FDLR isigaje iminsi 3 ariko kandi mu minsi yahawe mwabonye uko byagenze ngira ngo nduhungire muramwumvise ko ari kwisamura FDLR akarira FDLR ndetse akaba u Burundi hari cyavuze kandi ibi nabivuze kuva kera aho ndaje mbaha amakuru kuri FDLR muri ya minsi 5 ese koko yaje cyangwa ntabwo yaje ese biragenda gute niro yakira kandi ko mwabonye ko intambara hindu isura Kongo nje mu ntambara mu buryo buhambaye. Ingingo ya kabiri ngiye kwihutiraho ndababwiraho ni Mozambique. Ubu tuvugana RDF muri Mozambique ngo yasinye permanent cyangwa se byane mwita ngo ntikorwaho igomba guhora muri Mozambique. Ibi ni ibiki bije gute ariko ni kakamasa kazacinka kazivukamo kuko niyo igomba kubasha gukontrola SADC. Ibyo ndaje bivugeho mbabwire uko bigenze nyuma yo kugira ngo kara gatsiko gakomeze kwiyoberanye. Resolution cyangwa se umwanzuro uyu mwanzuro 27 ndaje mbabwire ibyawo. U Rwanda rureruye ko rudashobora kuva muri Kongo. Mwabyumvise cyangwa ntabwo mwabyumvise? Intambara bemeye ko bayinjiyemo ku mugaragaro. Kigali yareze MONUSCO. Iyi nandi makuru menshi niyo nje kubaba ariko munyemere maze ntere ku ntangamara imwe yonyine ubundi kwikomereze. Ministri wungirije w'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu akamaze gutangaza ko ingabo zaje kubafasha cyangwa se abitwa bumwita abacanshuro batangiye akazi kabo kandi ko bari bakora neza none Kigali ikaba yatangiye kurira no gusakuza. Yagenze guterera ubwo uyu mugabo yamara gutangaza amagambo duhungira akabasaze ndetse na RDF akabasaze bakomeje gusana amatangazo y'ubutitsa bati ntabwo tubyemera n'ibyo batari bwemere kandi umugabo avuga ati twebwe abafatanyabikorwa bacu bamaze gutangira akazi kabo ndetse ingabo zikazamaze kujya ku kibuga cy'imirwano. Izo ngo ni zangabo zigwije gufatanya na FARDC ndetse mu kugora amahoro y'abakongomani haravuga ngo Leta Zunze za Amerika ariko Leta Zunze za Amerika ikaba yamaze kubyigurutsa abandi bati ni black water. Gusa Minisitiri wungirije akaba yashimangiye ko batangiye akazi kabo nyuma yuko abishimangiye nyuma yuko RDF M23 ikomeje gusakuza ivuga ko ikomeje kuraswa bikomeye ariko kandi ibi ngibi
ntabwo mbigarukaho cyane ko yavuze nk'uko bafitanye amasezerano, ariko kandi njye ntabwo abona ngo nitezeho kubohora Kongo, gusa muri politike byose birashoboka. Drone za kamikazi zatangiye akazi kazo ko kwisandarizaho ibisasu mu birindiro bya FARDC nako bya M23. Izi drone zikaba ziri kohereza na FARDC. Izi kamikazi zikaba zikomeje gukora akazi gakomeye mu guhashya abana basogosi. Zitangiye kwisandarizaho ibisasu nyuma yuko leta ya Kongo ivuze ko itazongera kurebera kandi ko yabeshwe. Ibiragunye kubivuga kuva kera, aho uriya mugabo Masad Boros amaze kubahindukira Gisekedi agahita abona ko ibyo twabonye kubwira ari ukuri. Ibi rero bimaze kuba nibwo drone za kamikazi zatangiye gukora akazi gakomeye, ndetse hakaba hamaze gupfa abasirikare benshi baradevu, ndetse benshi akaba ari ba commanders. Ibi bihatse iki kuki FARDC iri gutagetinga kuri ba commanders? Bihatse iki nuko harimo gahunda yo kurangiza urugamba vuba. Iyo commanders apfuye cyangwa se iyo umuyobozi w'urugamba apfuye, urugamba ruradindira byanga bikunda. Aho twigendera ku nyubako ya mbere, ndahera kuri FDLR. Byagenze gute kugira ngo FDLR iyi minsi 5 yahawe habe hasigaye 2? Ese imeze gute kuki nje mvuga aya magambo muri iki gitondo? Byifasha gute? Ibi mbivuze nyuma y'uko nduhungira he ubwo yavugaga ko nako naga nduhungira mbabarire uwitwa Martin Ngoga Ngoga Martin, uyu nguyu uhagarariye mu akanama k'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, cyangwa se uhagarariye u Rwanda mu kanama k'abibumbye. Uyu nguyu hano muri New York yavuze ko u Rwanda rudafite gahunda yo gukora ubwirinzi, nta na gahunda ihari rwose igihe bakikanga ngo FDLR. Ariko twamaze kumenya ko FDLR ari ubwitwazo, ndetse bivuga ko FDLR ari abahutu bose, kubera ko ari gahunda yo kurimbura aba bahutu. Byifasha gute kuki uyu mugabo yeruye mu nama y'umuryango w'abibumbye akavuga aya magambo ko batazangira bakoraho ubwirinzi? Ese RDF cyangwa se FPR irusha imbaraga umuryango w'abibumbye, irusha mu imbaraga Loni? Bihatse iki? Iyi ni imwe muri za manevre de distraction muramvuga buri munsi. Aba bantu bafitanye gahunda nimwe, nitwe tugomba kwirengera. Aha rero reka nyavi muzingo. Nyuma yo guha FDLR iminsi 5, ibintu bikaba byongeye gukomera bikomeye cyane, ndetse aka kanya tuvugana inkotanyi zikaba zikomeje gusatira cyangwa se ziri muri gahunda. Abarundi mwitonde, kandi abarundi ndabashuje mukomere cyane, ndabashuje cyane. Mu Kibitoki mukomere cyane, ibujumbura mukomere. Numvisha ko ngo habyutse n'isaka rikomeye cyane bari gusaka, ariko nibyo kandi ndamenye ko hari abasogosi bamaze gufatirwayo benshi cyane bafati ibujumbura. Mukomere cyane, ndabashuhuje mu Gatumba, mu Kibitoki, ndetse siho gusa imuyinga, namwe mwese ni mukomere cyane. Ingozi namwe mukomere. I Burundi rero nyuma yuko iyi minsi 5 itanzwe, Kagame na FPR ngo bakaba ngo bagomba iyo minsi 5 kuyapurikira ku Burundi, nyuma yuko bavuze ko uyu nduhungira he yivugira ko ngo Burundi ngo FDLR ngiri mu Burundi. Ariko aba bantu bameze gute? None bahinduye amayeri ngo FDLR mu Burundi, ngo kandi ngo minsi 5 ngo ntago ngo yari yaza ngo bayakire. Barayakira gute? Mwe muyakira nk'iki? Bababwiye ko batagomba kumanika bapfukamye bamanitse amaboko. Twamaze kumenya ko FDLR mu todo, murayakira nk'iki? None ngo bakaba bagiye kwisanganira. Intambara tugiye kurwana cyangwa se kurwangwa niva mu ngemo. Ariko ntabwo ariko byagakwiye. Nyuma rero y'ibingibi bimaze kuba, nyuma kandi ibi byose y'itangazo ry'iminsi 5 hakaba hasigaye iminsi 3, FDLR ikaba yamaze kugera mu Rwanda, ndetse nyuma yuko byemejwe muri Loni, nyuma yuko akana ko mu muryango w'abibumbye nako kabyemeje, hari resolution cyangwa se umwanzuro wa Loni 27/7/73. Uyu mwanzuro wemeza ko RDF igomba kuva ku butaka nta mananiza, ndetse igakora n'ingabo zayo n'ubwirinzi. Bakaba barabusinye, ndetse bakaba baremeye ko bari mu gihugu cya Kongo bakabyemerera, ariko nyuma yo kubyemera bakaba baranze kuva ku izima. Uyu mwanzuro kandi wemereye Kongo DRC FARDC kuba yarasa ingabo za RDF ziri muri Kongo, ndetse ikaba zikurikira aho zigiye hose. Nyuma yo gusinya umwanzuro rero nibwo bakomeje kugira urwitwazo, baravuga bati aho kugira ngo iminsi 5 dushira na FDLR, twe tugomba kugira icyo dukora ngo bakayisanga mu Burundi. Muri iminsi 5 bahawe iminsi 5 yo kugira ngo FDLR bayatashye.
Gisekedi yagize no kuvuga ati reka mbasabe hanyuma muze mumfashe tuyifate tuyihige tuyibahe, ndetse yemera no kuyibaha aravuga ati n'abasaza n'abakecuru batarenze 1500 ndabafite. Ati hoya ati ntabwo twe tubashaka, ati ntitugufasha no kubashaka, ati genda ubishakire. Kombi bari baravuze ko bamasitse na Rucuro, none aho hantu hakahafitwa n'abo basogosi, none se ko ubwo ntibabafashe. Ariko kandi umuhungu w'Uwiteka ari gukora umuti, byamaze kumenyekana ko izo ngabo za rubanda rugufi zigomba kwirwanaho kandi numva zirwanyeho nta kosa zaba rikoze, cyane ko bigaragara ko zarenganye kandi zarenganyijwe, bikavuga ko ari umutu wese. Numva rero birwanyeho ntacyo byaba bitwaye. Twakomeje. Ndasoreza aha muri Mozambique, ariko ndaza kugaruka kuri izi FDLR mu makuru arambuye mu kanya ku isaha y'isa 7 ku isaha y'isa 6 n'igice ku isaha ya Kigali turaivu mbaha amakuru arambuye ku rugamba ndetse n'uburyo hano hakurya mu Rusizi bimeze. Ese barabakira koko cyangwa nabo bakira? Erega ni bakire kuko kandi barajya iwabo ntago bazamara kwavuga. Iki nigira ngo babwire ni hano Mozambique. Bigenze gute? Mozambique RDF imaze kuvuga ko igomba kuhafata bugwate, igomba kuhagira ibirindiro bihoraho. Muri Mozambique RDF yemeje ko igomba kugira ibirindiro ngo bihoraho muri Mozambique. Ni ibirindiro by'iki? Ese mu gihugu kitarafashwe ibirindiro bihoraho muri Mozambique byamaze kwemezwa ngo na RDF, ndetse aba bagiye kujyayo ntabwo bizongera kujya ngo ni itegeko, ariko ngo byakozwe na Macron n'abandi ngo kugira ngo babone ko bafata imbaraga za SADC, kuko SADC niyo yari ifite imbaraga nyinshi na Zimbabwe na Angola. Ibyo bihugu bifite imbaraga nyinshi, bifite n'intwaro nyinshi n'abasirikare bakomeye, bakaba icyo cyicaro kigiyeho kunetraliza izo ngabo. Niyo mpamvu mwabonye SADC yagiye muri Kongo ntirwane, none byemererwa ngo yahawe ngo RDF yavuze ko ngo igomba kuhagira ibirindiro bihoraho, icyicaro gihoraho muri Mozambique. Mozambique yafakwe tayari, ni mutaba amaso Mozambique irakatwa cyangwa bayitware yose. Ngibyo rero mu yandi makuru ndayabaha, irakatwa cyangwa bayitware yose Mozambique. Murabe mwumva kabaye barayitwaye ngo hari icyicaro gihoraho cya RDF. Ese bibaho mu igihugu mu kindi? Karibu.